Inkuru mbi yongeye kumvikana hano mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gahanga habereye ibiteye ubwoba byarishije abanyarwanda benshi cyane. Urupfu rw'umugabo w'imyaka 30 y'amavuko rwarishije benshi, rutera benshi kurwara imitima, abandi barahamuka. Umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali Gahozire yemeje iby'urupfu rw'uyu mugabo, avuga yuko abakoze bino bari gushakishwa kugira ngo batabwe muri yombi. Ibikomere ku mutwe ariko umwirondoro ukaba utamenyekanye, nta n'ibyangombwa yari afite. Hafashwe ibimenyetso bya gihanga kugira ngo byifashishe mu iperereza hamenyekana iby'urupfu rwe. Ngo ararwo bahiciye umuntu, buri wese uri hano yaje ahurura aza kureba akamuzi. Birababaje kandi biteye agahinda. Ni inkuru mbi yongeye kumvikana hano mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gahanga habereye ibiteye ubwoba byarishije abanyarwanda benshi cyane. Ni inkuru yahamuye benshi, ni inkuru yatumye benshi bagwa muri koma, abandi barwara imitima. Umugabo w'imyaka 30 y'amavuko yaje gusangwa yishwe, yajugunwe munsi y'umuhanda yishwe urupfu rubi cyane. Bamwe mu baturage bageze ku murambo mbere bavuga yuko basanze bamuteye icyuma bakamuzingazingira mu ishashi kugira ngo amaraso atanyanyagira aho ngaho. Abandi bakavuga yuko yishwe yarangiza akaza akaryamishwa no kugira ngo abamwishe bayobye iperereza. Umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali Gahozire yemeza iby'urupfu rw'uno mugabo, avuga yuko ariko iperereza rigikomejwe kugira ngo abamwishe baze gufatwa batabwe muri yombi. Ni amakuru atugezeho none ahangaha, nta makuru atari meza cyane. Ni inkuru benshi bumvise barahamuka, abandi bararira, abandi barwara imitima. Abaturage babonye uyu murambo mbere bari bagiye guhinga nk'uko bisanzwe, barangije babona ikintu kiryamye bagira ngo ni umuntu uri gutera ingangi cyangwa ni umuntu waraye ingangi. Bamwe baratambuka baragenda, ariko umugabo witwa Karamage aza kuhanyura yifuza kureba uwo muntu uryamye. Ahageze asanga yishwe ndetse yatewe icyuma ndetse banamunize, bivuze ngo abamwishe bamuteraguye ibyuma barangije baramuniga. Bamwe mu baturage bageze hano ku uyu murambo mbere basobanura iby'urupfu rwe bavuga gutya: ndaza asanga ko umuntu aryamye hariya n'abantu bose bahari, ariko ntitwamenye ikintu ukuntu yapfuye. Gore twamubonye aryamye hariya kuriya. Isaha iyo ariyo yose ugenda n'ubundi wikanga ko hari umuntu mushobora guhura nawe akakugirira nabi. Ni inkuru ibabaje, ni inkuru iteye agahinda. Bamwe mu baturage bavuga yuko n'ubundi hano hasanzwe umutekano mukenya, bityo bitabatungura kuba bishe umuntu bakamuzana bakamuharambika kugira ngo bayobye iperereza. Mu busanzwe abaturage bavuga yuko hano nta mutekano uhaba, n'abakora irondo ry'umwuga bishyurwa n'abaturage. Bavuga yuko kugira ngo bakore irondo ry'umwuga bagenda bakiryamira, abandi bakaryama ku kagari, nta patrouille bajya bakora. Rero abaturage bavuga yuko n'ubundi rondo bishyura hano nta kintu rimaze. Hari igihe kizagira amafaranga basabwa 500 y'amafaranga y'u Rwanda ntibazajye bahatanga bitewe n'umutekano muke ugaragara hano. Inzego z'ubuyobozi zavuze ko zigiye kukaza irondo ry'umwuga rikajya rikora patrouille mu kano gace kugira ngo ubugizi bwa nabi, guhohotera abantu bicike mu kano gace. Abandi bavuga yuko n'ubundi hano higize kuzanwa abanyerondo babigize umwuga. Mu kuza ntabwo bigize bahatinda, bahamaze ukwezi kumwe barangije bahita bongera baragenda. Abangaba bari baturutse mu murenge wa Muhima mu kagari ka Rugenge, niho bari baturutse bajyanywe hano kugira ngo bakore patrouille bitewe n'ikibazo cyari cyahabonetse cy'abagabo bari bishyize hamwe. Ari abagabo bagera kuri 20 biyita abaparakomando, bakajya bakubita bagakomeretsa bakanambura abaturage. Irondo rero riza kujyanwayo nk'umusada kugira ngo rifashe abari bahari gukomeza bacunga umutekano kugira ngo abazajya bakora ibyaha bano baparakomando bafatwe. Bamaze gufatwa barangije rya rondo bahita barihakura, bityo rero barasaba yuko irondo rikora akazi k'umwuga ryagaruka mu kano gace.